مالكم الظهور الأول، نبارك له هذا الانتصار، يعني ظهور أول جيد بهدف بتحركات رائعة. Não, muito feliz pela minha estreia, muito feliz pela confiança também dos meus companheiros. Estou me sentindo cada vez melhor aqui. Eu sei que tenho que trabalhar cada vez mais para melhorar e comprar a ideia do Mister. Então, estou aqui, graças a Deus, uma boa estreia com gol num clássico. Então, vai ficar marcado para mim aqui. يقول انه اولا هي بدايه انا سعيد جدا فيها، سعيد جدا بثقه المدرب بثقه زملائي. كل يوم عن يوم اشعر بنفسي يعني متاقلم اكثر، مرتاح وسعيد اكثر. سعيد جدا للبدايه انها حتكون كمان يعني تبقى يعني هدف وبدايه يعني في اول مباراه له وفي كلاسيكو، فكل هذه الامور يعني بتبقى في الذاكره كمان. يعني خلينا نتكلم عن مركز مالكم اليوم. ظهر وكان احيانا راس حربه وكان احيانا مهاجم وهمي مع ميشيل وسالم الدوسري. junto com Michel e Sérgio. Então, essa é a ideia que o Mister teve nesse jogo, para esse jogo. Então, eu estou aqui para ajudá-lo, estou aqui para ajudar o Al-Hilal. Então, para mim, não importa onde jogar, eu só quero estar aqui, estar feliz e fazendo o que é melhor, o que eu sei, que é jogar futebol. Então, não importa onde o Mister for me colocar, eu estou aqui para ajudar e vou dar a vida pelo clube. في الأخير احنا لعيبة تحت يعني أوامر المدرب. في الأخير أنا حسعى وحسوي اللي كل ما أقدر عليه، وأما حيحط المدرب فيه أكيد هتشوفني أضيف وأسوي أفضل ما عندي. في البداية قال كمان إنه قاعد يتأقلم مع أفكار المدرب كمان. كيف الجمهور الهلال اليوم؟ Como você viu o ambiente aqui, os fãs do Hilal? Não, muito bom, ambiente muito bom, estou muito feliz. Sei que são fanáticos por futebol, então me sinto muito honrado de fazer parte da Arábia Saudita e espero fazer muita história com a camisa do Al-Hilal, e é isso que eu quero, muitos títulos. يعني الأجواء كانت جميلة والجماهير يعني أضافت للمباراة شيء الكثير. أنا الشيء هذا أكيد أحبه وأعرف قديش الحب الجنوني اللي يعني يملك الجمهور لكرة القدم هنا. سعيد جدا إني أكون جزء من الفريق اليوم من الهلال، وأيضا من الجزء من الدوري السعودي اليوم. فأتمنى أن أكون أيضا جزء في جلب السعادة والانتصارات والبطولات أيضا للفريق. شكرا حبيبي، شكرا للاعب مالكم صاحب 26 سنة وصاحب الهدف الثالث في هذه المواجهة.